Bacanje hrane, neracionalno korišćenje automobila, neumerene kupovine, divlje deponije, buka i zagađenje vazduha, sve nas to, nažalost, svrstava u još nedovoljno ekološki razvijenu naciju. U Srbiji se godišnje baci skoro 247.000 tona hrane, što znači da svako od nas u proseku baci 35 kg namirnica. Zato bi nadležne institucije, ekološke organizacije, medije, pre svega porodica i škola trebalo da daju veći doprinos u pravilnom usmeravanju građana. Mislim da je Evropa to doterala do nekog savršenstva kaznama. Kod nas se ljudi ne kažnjavaju za takve stvari, tako da zato se tako i ponašamo. Da se kažnjava, onda bi to bilo drugačije, pretpostavljam. Trudim se sa suprugom da učimo decu da čuvaju upravo svoj ulaz, okolinu zgrade, da ne bacaju smeće, jer je to njihov grad, njihova zemlja, njihova okolina. U podizanju ekološke svesti i to na zapažen način među novosađenima doprinosi udruženje Eko Kurir, čiji članovi 7 godina obavljaju kurirske usluge na 2 točka. Kruna njihovog rada jeste nagrada Zeleni list, koju između ostalih organizuje i promoviše pokret Gorana Vojvodine.